namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course I'm the like King Tsonga. Lo nga ta King link of course na shonge rangane. Hayi ku lokutikin. So previous mga mahleketa ifike endla e video la nga fika komsa ko shonge rangane. Afrika komsa ko hayi the artists ati siku ku tirhisa ti USB. So mina ndlela analysis ya mina ku hi side ra mina I think it was fair. Na nga kombisa of course ku in overall the USBs ni nga ti recommend ka ti artists leta ha ri ntsanana loko yi ri kulu a swa bohi munhu a xavisa as a USB of course. However post leyi ya xonge rhangani yi kwatise vanhu vo hlaya including the artists such as King Tsonga. So King Tsonga ifika a tsala a comment so loko hi swi langutisala unfortunately a ni na full information kahle yo swi te njhani a za commenta swi tikombi ku it's either King Tsonga yo fika yi commenta directly ka post ya xonge rhangani or yo fika yi tagiwa because screenshot lexi nga biwa lexi homa swa ku xi biwe a xikarhi ka ti-comments. Unfortunately a ni ti ku head comment a yi tsarisiwe ku yini mara allegedly King Tsonga veri yi fike yi commenta kwala hansi ka post ya xonge rhangani. Okay, so fike hi vona King Tsonga of course a yi hlamula Fumani kwalani yi fike yi kombisa ku my comment was like swa hi ku u tlanga vunanga bya njhani. Loko u tlanga vunanga byo aka mindyangu no chavelela swa fanela ku famba u xavisa na ti-USB referring to our elders who does not attend gigs. As you can see swi clear kwalaho and then se hindza ya hansi hi ko la ku nga na mhaka kona yi fike yi kombisa ku loko u tlanga vunanga bya anti okay vunanga byebyo kwalaho as you can see okay nto bya vuhuza ni twa ri antswa ri rite lero kambe ni twa ri extreme then a swi bohi swa ti-USB hi ku mi ta hlangana tigigini. So I mean post yi clear hi ku King Tsonga a responda ka swilo leswi a swi fambisana na xonge rhangani hi yena loyi a tsala na hi timhaka ta ti-USBs swi clear ku post leyiwa yi directiwa straight to xonge rhangani ku vunanga lebyi a byi tlangaku i vunanga bya vuhuza. Leri ra rito mina nge ri koti ku ri maybe a ri rhuketeli n'we mi nga ri tsala mina no hayi mina mapfali ya mhaya ni pfumeleli mina hayi ku na marito yan'wana mi kuma ku swa ni tsandza ku va ni nga ma vula. As you can see kwala hi laha mhaka yi nga fika yi va kona. So vhele hi nge fiki laha njhenjhe King Tsonga yi fika yi kwata hi ndlela leyi without a reason. So ku ta kha ku landzela part 3 hi kona mi nga ta mi kombisa na evidence hi le ka Master T na evidence yo why King Tsonga yi kwatini. So yimani ka Master T, subscribe button, like on this video yi ta yi kha yi ta part 3 hi leswo. Xikhova swa vono ni tsande na swimanga swa vono ni tsande na xikhova swa vono na swimange wo pangala swimange swinhu loko faka mabito loko twana na swimange ni ko pangala swimange ni lo neto loko twana swimange hayi ri ku dani certain songs swimange ya bebe ri ni te swanga na balela swimange ti